banduku yangu ya Goma, mina banyambia pole kwanja, pole. Inafikaka na kupita ile volka. Iko siku mwendelee kuomba Mungu atageuza volka, itarudia ba materio, ba nyumba kabambi inapitaka. Lakini nye ba pastere ya bongo. Kuko pastere mwali semaka Goma haitalungulaka tena na ile volka. Pastere, kwa nini kulanja batoto wa Mungu? Wazola bafranga hapo huko na baka wa mama na wasichana wa Mineze. Hapana Minere ko garso. Musika njeko Mineze. Huko na baka wa Mineze kwa kusema mie ninatabiri, ulitabiri volka itafika tena kugoma au kutabiri bongo. We pastere unajijua. Mimi naogopa kutaa jina kwa juu unafungaka batu. Siakaona mtumishi ya Mungu akufunga batu. Bandi kwetu wa Goma. Ule pastere ataiko mtu wa kule mumupike. Iko na bongo. Ngao volka itafika. Ile ilifika iko nini? Mpaka Papa Tshisekedi anapiga magoti. Mungu tosha watoto yangu ndani ya shida. Merci pole. Ile volka itarudiaka oro siku moya. Na nyie mutaganye mingi. Msiogope, Mungu yuko mimi ndio minatabiri sasa kushinda ba pastere ya bongo.